leisit pumpia in song sang pen ahin ji mi min sing sun vanoi in dan sang pen akiti ting le chapang ho gizin ahet dubaya Burj Khalifa kisa dan thu hi neu khat anavew hiti Burj Khalifa masanga vanoya in dan sang ho chu kumthum kumli zo le adang khat in ahin khel ji tan in la 2008 sangni legida akisa achaiza patu ni gizin ate thlading nai lo ahin hi hichi insa nadia construction manager hi David Bradford ahin insa nadia hi kumgup sunga azo te di wa oma hi hinla amun hi leinem nel dila ahi ji in weight 4,50,000 tons hin pozo ding chun alei chu anem hle jingin hiji chun amun alai tongun sung pi sung ta lin ta akoi ludun hi achai nan steel pile kiti thi khum lin ta le noza fit za le som nga a saungen sin khum za le som kulani zen aphut ludun achunga chu sung pi ho to kitu in thi pheng sa ta aphaun hichewa chu foundation ahin pat no hi indan asan be seji in cement concrete ki hal chu achung lang apha ka in agoden ji tan hiji chun vanoya power hat pen pam amangun pipeline ta asunga asun lutwa pipe a chu pamin achung langa ahin sem do ji a hi indan zakhat vela patna chu sang mong a hi tan natong ho chu hin khophal ngama khawa ki khaiwa apang dunga glass panel abe a hi agam sat be seji chun koi man hi chi in sunga na tong theijong lo a hi ta ji chun engineering hon ahin gelun hichi glass panel chu abang zo sia be angai tai tin factory khat asimun hichi factory chun hichi laja man cha ding glass panel se asimin ahi glass panel khat chu US dollar sang ni man ahin ei ho India suma dinga chu lak khat man ahi hinla goma sang som ni le sang li glass panel nga za ahin India suma dinga 360 crore man ahi tan ahi khat se agi dan khu 700 kg ahin mihim dop zo chi ahi loji in crane mangcha khawa akhai sangwa workers hon anasu tu jiw ahi glass panel in atum namun zo se hi football ground 2040 alin ahi athi zol gi hilwa cement concrete gi se hu sai pi lakhat gi to ki bang ahi ati bin ahi asan dan hi fit sang ni le jasagi le som le gup ahin e ho north east langa fit jasagi a sang jong loading ahi dan zale som gup le thum ge aumin hinla visitor ho khu atam pena dan zale som li le git geibo alu sa jiw ahi min ticket akika masat wa apha chu akimel chi wa apha cheta lu diu apung time ke chai ka hong pot ki ding ahi cinema vedia ticket ki ka banga khu mi ho khu asuna jana dim thajing ahin asunga khu hotel jong uma agil kil adang cha ho dia buina lo ahi live jong vanoya agang pen 75 km/h sagang pungka khat sunga kilometer som sagi lenga chi zo live ki tu ahin elevator jong vanoya agang pen ahi hiche in hin record nga amuin asang pen hina indan tam pen hina lift gang pen hina elevator gang pen hina glass panel ki manji a asung dap jin zen tua hi zeda tower hi sangni le som le thuma sa pano hin dan zani le som nga le ni sang dia agu no hin ahin sa chai le war number 1 hung hi ki ding a hitai